uwahoze akomeye, uwahoze yigambwa, uwabwiwe ariko akanga kumva, akabigira ibinenego, agaseka akongera akisekera ubwo yabirirwaga ko igihe kimwe nawe azajya aho abandi bajya, aho abandi bafatwa nk'abagome bajya, aho abandi bagomerwa bajya. Mu minsi ishize yaregujwe, ahungishwa igitaraganya, yerekezwa mu gihugu cy'abaturanyi. Yaramaze igihe acecetse, ariko uyu munsi yatangaje iki? Ntimwumve mvuga ko nyine yirukanye ashushubikanijwe ngo mugire ngo aroroshye. Ntabwo yoroheje, hari ibyo yatangaje. Yahoze ari perezida cyangwa n'ubu aracyari perezida, kuko nubwo yahungishijwe ntabwo turabona umusimbura. Bashar al-Assad wa Syria avuga ko atigeze na rimwe ashaka guhungira mu Burusiya. Burivugwa ngo ko ari iryo tangazo rya mbere asohoye kuva mu murwa mukuru Damascus wafatwa n'inyeshyamba mu minsi 9 ishize. Iryo tangazo rivuga ko ryasohowe na Assad ejo kuwa mbere, ryashyizwe kuri chaîne yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram rw'ibiro bya perezida wa Syria. Nubwo kuri ubu bitazwi igenzurwa ry'iryo chaîne n'indi igenzura ntawubizi, cyangwa niba ari we wabyanditse ubwe bwite. Muri iryo tangazo avuga ko ubwo murwa mukuru wa Syria wafatwaga n'inyeshyamba, yagiye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'Uburusiya cyo mu ntara ya Latakia muri Syria kugenzura ibikorwa by'imirwano. Nuko aza kubona ko ingabo za Syria nta kindi zakoze kitari guta ibirindiro byazo zigafunyamo. Yavuze ko ikigo cya MMM cy'ingabo zirwanira mu kirere z'Uburusiya cyari cyarashweho bikomeye n'ibitero by'indege nto zitajyamo umupilote zizwi nka drone. Nuko Uburusiya bufata icyemezo cyo kumujyana n'indege mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Muri iryo tangazo ryasohowe mu rurimi rw'Icyarabu no mu Cyongereza, amakuru avuga ko ubwo wahoze ari perezida wa Syria avuga ko byagenze ku itariki ya 8 Ukuboza n'ukwa 12, n'ukuntu bigaragara ko yari yagotewe mu kigo cya gisirikare cy'Uburusiya kiri muri Syria. Iryo tangazo rigira riti: mu gihe nta buryo bushoboka bwari buhari bwo kuva mu kigo Moscow, ubutegetsi bw'Uburusiya bwasabye ubuyobozi bw'ikigo uko bukora ku buryo bukahankura, kuko ako kanya bahise banjyana mu Burusiya ku mugoroba ku cyumweru ku itariki 8 Ukuboza. Ibi byabaye umunsi umwe nyuma y'uko Damascus ifashwe, nyuma y'uko ibirindiro bya nyuma bya gisirikare bihimye ndetse bigatuma ubuzima buhagarara mu nzego zose za leta zari zisigaye. Yongeraho ati: nta na rimwe muri ibi byabaga nigeze ntekereza ko kuva ku butegetsi cyangwa gushaka ubuhingiro byabaho, ndetse nta busabe nk'ubwo nigeze ngezwaho n'umuntu n'umwe cyangwa uruhande rumwe na rumwe. Arongera akavuga ati: iyo leta iguye mu biganza by'iterabwoba ndetse n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu w'ingirakamaro bugatakara umwanya wari wo wose, ubutegetsi nta ntego buba bugifite. Assad ntiyigeze yigaragaza ubw'imijyi n'intara za Syria byafatwaga n'inyeshyamba ziyobowe n'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham w'intagondwa zigendera ku mahame akaze y'idini rya Kisilamu mu gihe cy'imisi 12. Ariko guhwihwiswa kwariyongereye ko yari yahunze igihugu, kuko na minisitiri w'intebe we atashoboraga kuvugana nawe ubw'inyeshyamba zageraga muri Damascus. Ku itariki ya 9 Ukuboza, ibitangazamakuru byo mu Burusiya byatangaje ko yahawe ubuhungiro muri icyo gihugu, nubwo ubutegetsi bw'Uburusiya butarabyemeza. Imitwe y'inyeshyamba yo muri Syria ikomeje gushinga leta y'inzibacyuho. Umutwe wa HTS wa mbere ukomeye cyane mu mitwe y'inyeshyamba yo muri Syria washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2011, icyo gihe witwaga irindi zina rya Jabhat al-Nusra. Mu mwaka wakurikiyeho watangaje ko iyobowe umutwe wa Al-Qaeda. Umutwe wa al-Nusra wacanye mubano na Al-Qaeda mu mwaka wa 2016, nuko nyuma yaho ufata izina rya HTS ari nako witwa ubu, ubwo wihuzaga n'andi mashami. Ariko umuryango w'abibumbye ONU, Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu byinshi bikomeje kuwufata nk'umutwe w'iterabwoba. Umukuru wawo Ahmed al-Sharaa mbere yakoreshaga izina ryo mu ntambara rya Abu Muhammad al-Jolani, yasezeranyije ubworoherane bw'amadini atandukanye n'amoko atandukanye. Ariko amateka y'uwo mutwe yuko wahoze ugendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu yatumye bamwe bashidikanya niba ibizakurikiraho ari iby'abasezeranyije koko. Geir Pedersen, intumwa ya ONU muri Syria, wahuye na al-Sharaa ku cyumweru, yavuze ko Syria igomba kugira inzibacyuho yo kwizerwa kandi ihuriweho na bose. Katari nayo yohereje itsinda ry'intumwa muri Syria guhura n'abategetsi bo muri leta y'inzibacyuho mbere y'uko icyo gihugu cyongera gufungura ambasade yacyo kuri uyu wa kabiri, nyuma y'imyaka 13 kiyifunze. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Burayi na Amerika ntibirageraho kongera gufungura ambasade zabyo muri Syria, ariko mu minsi 3 ishize Amerika n'Ubwongereza byavuze ko byavuganye n'umutwe wa HTS uri ku butegetsi. Leta y'Ubwongereza yasobanuye
yasobanuye ko ubwo umutwe ugendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu gifatwa nk'umutwe w'iterabwoba nubwo Bwongereza bwatangiye imishyikirano mu rwego rwa diplomasi nawo. Kuwa mbere umukuru w'ubanye n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Kaja Kallas yavuze ko Uburusiya na Irani bitagikwiye kugira umwanya muri ejo hazaza ha Syria. Iyi ni Nyunguramagambo official. Niba ubyumva ukabihamanya n'umutima wawe nta mpamvu yo kwinangira, kanda subscribe, like, share na comment birakenewe. Imana ikurinde.